Khubor Pibaro Shakatup Khubor Jungi Kadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Minta Kasngi Kilong. In Penshai Pat Bak Khubor Na Ka Jylla ya kejing pendon kami ke smart meter. Bersyak sau Presiden ke PDF ban penlong subjek Kongsan ya keketin Hindi. Enyat rally kinohikai ad hoc haka arpo arterik uyayong. Bat kerpat ke Shillong Sports Association ya ke Khubor Na Ka Jylla ban pendep no ikejing shnaya ke madan ya lekai first ground ha polo Shillong. Bat mentangin pa shiki khubor bakam benya. Usembut Menteri Rang Bak Ka Jylla Bak Preston Tinsong hakas ngi balang ulalum ya kejingelang nak benta ki project boarding beper ki ba Khubor Na Ka Jylla kala depan soi hakini ki khindiat snem. Habakren kilat pathai khubor uba Preston ulai kejing penshai ba Khubor Na Ka kan hap penlong shwa ya kejing pen sngau tho pat ba hashwa bakin pentre kami ki smart meter ha Ka Jylla. Massive campaign in each and every village through the Rambashno, through the competition, then we will convince people and then people will understand. Because see, this smart meters is just like a phone only, a mobile. I told them it's a mobile, prepaid or postpaid. These smart meters will be like that, post or pre. So it's up to you. And because they even misunderstand, they thought that, you know, by having these smart meters, suppose now there is no light, no electricity in the village, due to maybe a transformer failure or this, that. They thought that smart meter, the bill will go as usual. I told them it will never do that, it will never happen like that. It's just like a phone. If you use it, it will be charged. If you don't use it, it will not be charged. President Jangka People's Democratic Front ubak Bantedor Lingdo ubadeiru Menteri Ketanat Sports Ka Jylla uloong ba sngau yahap setia ya kejing temu jong Khubor Na Ka kemi ban penlong subjek Kongsan ya keketin Hindi. Nakaliang ka jongi semua mengidon na paman nakaliang ka parti nila elong Jylla bat ni la isim ya karai bai kani dan nandor minum la ban pediak namar la dakajak na keketin merkelaja aja kendreru. Tenre ya kita bat ki bakwa ban keren Hindi ta dari keketin dah mengilik nasional rumah dan nang keketin juga bang bah tambahan ringi ni kuat syabai kene keketin ke jongi bakal di ban im kene ban long baru spa lina takada bang persya dari ke bang kuat ni kalau bakal government India bahkan itu no ya keketin jongi berperang constitution ichidu nang bangin yo ban penon kam nomor keketin jongi dengan baru spa kata hakata ke jingi song jongi ke jelang bang ilong jelang jong si jong parti jongi PDF bang lai pat ngau bang ni haban persyak bagi ni mlah periang ni kan ban penbor mau mlah ban penbor ino pi ban penbor ba pin ong ba ban keren dan kit teman Ke Shillong Sports Association minta kesngi kala kerpat ya Khubor Na Ka Jylla ban kampen kloi ban shna pendep no ya kamadan ya lekai first ground ha polo Shillong kenang ban yo ban pensdang no ik jing ya lekai beper hakani kamadan Sports Association ketika association kebarim tam kamtam ya football ya kalian football. Ngila penroi kat ni football ketika bubha tamban compare hari India bro ko itu. Compare ber ke Calcutta ne ber ke Goa ne. Ngila penmi ki players hak I League nanta hak ISL deki pongun. Tenrei pesi menta pada tang Ramadan mangin yele Cairo kampat la pan pendek. Yang idan ke jinge muka sion ngi ban survive final dir ngi ladam dan ke jinge rap nak kalian sokar ban ngilak ban pendek kloy no kamadan ngi kerpat ken moy kalian kibahe kalian sokar ba kin kamsim khia kan ni kan kam ngida kerpat syai kata nomor ba PE hi kajing roy ki football hang ni lalong ko wi popular games compare ba ki wi ki janji la dem por khat ha ki sokar kata Kinong hikai ad hoc hapok kalama jangka Federation of All School Teachers of Meghalaya kan penlong ya kejinyat pat ba haka arpo arterik mentau benai yayong arjar arpo ar. Habaya kren shikilat pathai Khubor ha Shillong Press Club unong lam ketin jangka fastem usamlami bon lingdo ulawer ya ki kimi ki kpa ki khna school bat ki ex student bani shim menta hakani kejingelang bandawa ban kentiu kerdan ya kinong hikai ad hoc shaka deficit pattern kenang bakatulop jangkiru kan kiu no. Ya kakardan jongi nak ad hoc sya ka deficit bat haka khat pratre ka bangi lai kendu bat u officer sarkar u amros marak haka bangi yo ban ye kran bat u bat ngilai yo ban ye pleu jumut bat
nila yo ruban pha ka proposal handai hadu menta kata proposal ka bangi pha syai sa amrus 4.0 tekumta nadu ka arpui tarik jong u march nila ya lumlang ya ki dukhat nohikai jong ka adhok na keleng ka Jylla Meghalaya bai nila ya pelong ya ka jingyalang te hamadan malki ti hadian kata nila don ya kan ka sit in demonstration nanti ya khmat jong ka MBO's office balashi benai ke sarkar kampat don kata ka response naka ikumta hakani ka arpu artarik jong u April ngin sa pelong biang ya kan ka jingyalang ka bahe bat ngin sa ya sunandu ta ka rally hakani ka jingyalang nilaya wer ya baro kinong kai ad hoc na baro ka Jylla Meghalaya hi baro kowe hakabangi don kumba pra hajar ngot kinong kai ad hoc bangilaya weru ya ki kena school ki bari ki ex students baginya wan baginya sno tilang hakani ka jingyalang jongi tekumta hakani ka por ni wan bangin kerparu na ki kemi ki kapa ki parlok parojor ki ba deiru ki ba ya dan lang hakani ka Jylla Meghalaya ki baginya smutu ya kata ka jingjenjar jong kinohi kai bat baginya wan chakmat baginya sno tilang baginya support ya kata ka jing dawa jongi naka sarkar Kishipai Civil Defence jang Bangladesh Fire Service Civil Defence kilayo bantam ya kemet jong ba Lestesen Pathau ha ka khat nyau trik uyayong arjar apuar hadin bakatrok kabulanya kalahap syapok kawa umngot shwaban poi hajingking dauki ya kemet jong ba Lestesen Pathau balai lap da Kishipai ka Bangladesh Fire Service lapen pa sya ka search and rescue team jang ka Meghalaya Fire Service hadin ka jingipen bet jang ka sarkar India bat sarkar Bangladesh kini katrok kabadon yu number ML not kendai praiwe nyosan kat ba kadang wan pai na tamabil kalahap syakawa umwat ha ka khat saw trik mentau benai hadin bakala persyang ban kiaria kawe ka kali BSF kabawan mar persya jongka kini kalaja shwaban poi ya kajingking dauki ha kapor khatwe beji min step ka kabaklan kalara ya kamet jong ni unongnya kali bat kit shadu Bangladesh uba Lestesen Pathau ubadang lai pesan snem karta uday uwe ni kinong syong shnong jong kanong tliu mairang police station uturai jong ni katrok uday uba brojen bopang uba na pen ursla. We are very grateful to the Bangladesh police, to the BSF, to the BGP and everyone present here who are involved in rescuing this mission, in bringing up this dead body and handing it over to the since he belongs to India, since he is an Indian national, and the Bangladesh police along with other teams, they are handing it over to us, and we are grateful to them for their service and their work. Thank you, sir. Thank you. ঠিক আছে তাহলে আমাদের ছবি সুন্দর হবে আমরা হইলে একটু ক্লোজ ছবি তুলবো না আপনারা ওদের একটু হস্ত থেকে তুলুন Bat dak itu ki khubor ngilapoi syakabukut tat hadu bengde syembiang kuble shibon.